النهارده غدانا يا حبايبي مكرونه بشاميل بطعم وريحه الزمن الجميل. هنخش كده يا حبايبي نشوف الطريقه ازاي، بطريقه امهاتنا، معموله بطريقه جميله وطعم جميل. خشوا كده يا حبايبي وشوفوا الطريقه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يا حبايبي هنعمل الغدا بتاعنا هنعمل كده صينيه مكرونه بشاميل. اولا هنعصج اللحمه كده، ده ربع كيلو لحمه، عشان انا بعمل كل حاجه بربع كيلو بس. حطها كده تفك اهو. ننزل كده معلقه 7 بهارات اهو، ومعلقه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر بتاعي يا حبايبي بملح حلو قوي كده على ما اشوف الخلط بتاعها يبقى شكله وهنقلب كده اهو. فكت هنزل عليها بالبصله، نزل كده بالبصله. وانا يا حبايبي هنعمل البشاميل بتاعنا اهو. تعملي بسمنه تعملي بزيت اهو، معلقه زبده كده، وانا يا حبايبي هنحط على المفروم، على اللحمه المفرومه، طماطميه كده مقطعه، معلقه صلصه، معلقه طماطم بتاع حبايه طماطم بتخلي لها طعم تاني خالص. ونحط كده نعمل البشاميل، هنحط كده 4 معالق زيت بتاع دقيق. انا عايزه البشاميل بتاعي يبقى 4 معالق كده اهو. هنا يا حبايبي البشاميل اهو احمر، ما نحرقوش وتبقى اخد اللون بتاعه كده. وننزل عليها بالشوربه، انا بعمله بشوربه شايفين. بنقلب كده مع الشوربه، انا مصفياها وطبعا فيها توابلها هشوفها كده. دقت البشاميل اللي لقيته محتاج ملح، حطيت له كده معلقه فلفل اسمر، وهلاقيه تخين. شايفين هزوده بكوبايه بكرنيب كده ميه من بتاع تسليق المكرونه هنا اهو. هنزل على اللحمه كده شويه جبنه، وبرده انزل على البشاميل كده شويه جبنه كده رومي. دي جبنه رومي انا بجيبها مبشوره كده. صينيه دهناها ماده دهنيه زيت او سمنه زي ما تحبي. وهنا هنحط كده على على المكرونه كرنبين بشاميل، هنحطهم كده وهنحط كده. انا عامله عايزاها تبقى رقيقه كده. شايفين واحده جنب التانيه كده. وانزل يا حبايبي كده باللحمه اهو، انزل اهو باللحمه كده اوزعها. هنا طبعا البصل والجبنه والطماطم مضاعفين ضعفوا الكميه بتاعت اللحمه المفرومه خلوها الضعف فكترت وكده اهو. برضه هعمل كده اسويها كده. شفتوا يا حبايبي انا عامله وشها كله بالبشاميل ازاي اهو، علشان وهنا انزل عليها كده شويه جبنه. انا حطاها في صينيه اكبر علشان اما تغلي براحتها، اما تغلي في الفرن براحتها خالص كده. واما تغلي لو واحطها في الفرن بقى يا حبايبي. شايفين الشاي احمر اهي،
طلعت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنيجي كده نشوف ايه، نقطع بس بالمقطع كده حته صغيره نشوفها على ما تهدى وتمسك نفسها شويه. هي بصراحه سايحه ونايحه سايحه ونايحه. شايفين سايحه خالص، سايحه سايحه سايحه، شايفين؟ بصراحه عايزه ايه، عايزه تهدى شويه عشان تمسك نفسها، وهي ايه طالعه لسه من الفرن كده. انا عملتها النهارده يا حبايبي كده، عاملاها بالشوربه زي امهاتنا ما كانوا بيعملوها عشان تبقى خفيفه. اللي باللبن بتبقى تقيله شويه. ديت بطعم وريحه الزمن الجميل يعني ايه. بشاميل، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله مستويه على الاخر اهي. طعمها حكايه، بس هي عايزه تهدى بس عشان تمسك نفسها بقى. اشوفكم على خير يا حبايبي كده الفيديو الجاي ان شاء الله. النهارده كان الفيديو بتاعنا مكرونه بالبشاميل بطعم وريحه زمان وبطريقه امهاتنا.